Ушул жерди көрөлүчү байкелерди. Канча сурап атасыз байке? Баасын айтып коесуз. 25 тот. 25. Мыналарычы? Койлор экен. Мен 18 көрбөдүм. 18ге бербедиңиз. Мына 18ге бербедик. Содаңызды берсин, Кирерсен. Ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Алыс жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 апрель 2025 жыл, достор. Биз Чүй Булусу Сокулук мал базарына келдик. Күнгө ишемби. Кой базардан баштайбыз, достор. Ар дайым бизди колдоп тырс лайктардан базып жаткан бир туугандарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе кеттик. Негизи мал азыраак киргендей. Эшиктен дагы, сыртта дагы машиналар азыраак. Баары жайлоого кеткен окшойт. Азыр бир баштан көргөзүп беребиз. Колдон келишинче. Байке, эчки канча болду? 16 oldu. 16 алдыңыз, Буйрусун. Байке 16 алды. Бооз бекен? Бооз экен көрүнүп турат. Мынакей бияктан эчкиден баштасак. Кимдики экен бул ээси? Кандай? Иштең жакшы болот. Канчадан болот? Айтчы бир улактары менен. Кимдики экен бул? Mına gözü çok bu 62 ulağı benim. Канча улагы бар? 2 улагы 62 миң дейт. Туугандар мына сүт багытында. Уйдун желининдей бар го я. Уйдун желининдей го дейм. Булчу? Al 50 экен бе? Ээси жокпу? ulağı var bunun. Кана телефон ким айтат номер? Айтыңыз, байке. Номер istaydı. Номер айтасызбы? 773 88 20 00. Мынакей сүт багыты канча литрден берет эми ушулар? Канча литрден берет? 4 litrege çayım verin. 4 litrге чейин берет. Мына 60 дейт, туугандар. Көрдүңүздөр. Анда кеттик туугандарыбыз. Кой базарды көргөзүп беребиз. Канчага алдыңыздар байкелер? 28 jarım. 28 жарымга экөөнү. Экөөнү 28 жарым миңге алдым. Союш. Жакшы. Кочкор канча иним? 40. Канча тиш? 2 saat. 2 тиш эми саят 40 деди. Достор, кеттик анда. Көрөлчү. Багылган козулардан көрөлчү. Байке, кандайсыз байке? Ассаламу алейкум. Канча козуларыңыз? Kurup 20'dan verin. Туруп 20дан. Булар уруга ачык кочкорбу кандай? Канча айлыктар эми? 3 ay. 3 ай? 2,5 ay. 2,5 ай, 3 ай дейт, мына, достор. Жакшы. Сиздикичи? Kozun 16 ming. Козу 16 миң, мына, козу. Булчу? 24. 24 койбу? 2 тиш кой. Кысыр. 6 tiş koy. 6 тиш кой. Кызырбы? Кысыр, Канча дедиң? 24. 24кө, мына, сурап атат. Базар бердиби? Канчадан? Жаңы эле келдик. Жаңы эле, содан берсин. Мына байке канчадан бул козуларыңыз? 10. 10 миңденби? Канча күн айлык күндүк? 2 ay. 2 ай? Мына куйруктарын көрүңүздөр. 10 дейт. Сурап атасыз, 10дон. Ondan sonra. Сода болдубу? Yok, özüm aldım az. Канчадан алдыңыз? Пайдасын берсе? Бересизби пайдасын берсе? İnşallah. Машалла. Содаңызды берсин анда, Мынакей дагы багылаңдар. Багылаң. Канчадан экен могу каралары? Эже. 8,5 миңден дейт. 8,5 миңден дейт. Туугандар. Мына козулу койлор кимдики? Байке, кандайсыз? Баасын айтып коесузчу, канчадан болуп атат? 23'ten. 23дөн. Койлор канча тиштер? 6 тиш, 4 тиш. Рахмат. Мына козулу кой. 23дөн. Болуп атат дейт. Анда чогу көрмөкчүбүз калгандарын. Байке, кайсы сатылды? Канчага? Ассаламу алейкум. 17,5. Буйрусун. Мына 17,5 миңге кетиптин. Акчалар салынып алып атат. 17,5 дейт. Бул жерде байкем, ассаламу алейкум. Саган эчкиби? Сүт багытындагы. Канчадан бааларын айтып коюңуз. Муну чоң эчкиңиз. Teke koyuldu bu. Теке коюлган. 35 сурап атасыз. Муну улакка? 15'ten sonra. Улактарга 15тен сурап атасыз, Дойну экен да. 3 litre sütü var. 3 литр сүтү бар экен, достор. Мына. Азыр токтоду.
Telefon aytasızmı? Balkim online alam degen bolsa. 556 556 660 660 669. 669. Rahmat. Mına dostlar. Echkini suragan bir duganlar көп эле. Ошон үчүн тартып атабыз. Азыр көргөзүп бере беребиz. Assalomu alaykum, taqsir. İşleriniz qanchadan? Bazını aytып koyuңуз bizge. Biz ketpeybiz, tura berебиz. Bazını aytsanız ketebиz. Bazını aytыңыз. 25 lira. Boldu mınake. 25 mingden dep baykem surap turat. Koçkorlor eken. 25'ten deyt. Dostlar tuğanda. Qanchadan nolar? 30'dan surap attı bir tuğan olsun. 30 mingden surap attı dostlar. Moğun qancha uşun? Qanchadan boldu soda? 23'ten boluptur. Vermedin mi? Qanchadan bolsa beretiling. Koşsa, daha koşsa vermeksin he. Oyun 24-25 eken de. Kana moğul görüyorsun. Kandays bayki, kança bağısı? 22 surat. 22 diş buz elek mi? Yok. Diş buz elek kozu koçkor, 22. Yok, siz satmayız. Soransanız dağı. Kana, assalamu alaikum bayki. Koçkorlarınız kançadan buluyor? Görgözeyim şimdi. Kara koçkor var eken bu yerde. Kança? 30. Bu diş buzgan mı? Yemi buz vatat. 30 deydi. Buruk boylu eken. Bulçu. Bul dele 30. Kozuçu muna o? 18-19 bin kıskaz he. Şunu kançaga berbediniz mi onu? Karanı. 26. 30 bin suru vatat baykem. 26 binge taza berbep. Bunuçu? 23'ke berbeptir baykem. Жақсы. Sizdeki kança? 16. 16 bin he? 14 14'ke bergen joqsiz. Rahmat. Sizdeki neme aytып koyuңuz hem Karanı. 22. 22 suru vatası. Kançaga berbediniz? 18. 18'ke berbepti mına. Aha, rahmat baykeler. Bizdikin tartıp koy degen baykeler. O kimdiki eken? Kandays bayke? Bir çekeden aytыңызчы bağların. Kozgoçkolor bular. 18'den beri. Bulardı. 18'den. Ha, bul ekön he? Mına. Ekön 18'den beresiz. Noları? 23'ten beri. 23'tön beret eken. Berile tuğan bağları. Mına. No kozlar kimdiki? Bilbey. Assalamu alaikum bayke. Bağlan bir aytып koyuңузчу görөрmandarga. Dün bağı 14 binden doda. Dün 14 mingden de odat he? Alcada 8 baş kozu var. Ha. 12 jarımda. 12,5 mingden. No çoğurak eken he biraz. Bular biraz çoğurak. Uşular kança? 20 gün çoğurak. 20 gün çoğurak. Kançadan boldu bayke bir soda boldu? 12 jandan berбей атасыз. Jo, alarman kançadan surap atat? 12.500'den he? Ha, жақсы. Номер айтасыздарбы егер онлайн сатам десеңизде? Mo kança baş bul жерде? 10 baş бар екен. Kançadan карматасыз? Бере турган жериңизди айтыңыз. 13 миңден берет екен. Номериңизди айтыңыз эми. 0773 10 46 86. Рахмат. Мына козулар боюнча маалымат алсаңыздар болот. Байке, бул жерде кочкорлорбу же ургачылар да барбы? Жалаң кочкорлор экен мына. 13'тен беремин деди. Байке. Kana get kendimiz. Koçkar kança bayke? Assalamu alaikum. Ya. Bağısını ayt 45. 45. Kança ettiş uşul? Eme 2 diş, eme 4 diş. 4 diş he? 45 deyik bunlar. Bayke var mı hüydeden şundaylar? Yok. Şöyle. Ne? Linya var mı da yok mu? Linyası var, landras. Landırası. Bırakacak. Nomer aytasız mı? Ha yok ha öte. Öte bul жерден. Maqul. Bir tuğanı surap attı. Ben 10 baş koçkar alamın nomer alып бер депчи. No kozlar kançadan eken? Odur 10'dan. 10'dan he? Kançadan soda bolup atat uşular? Soda bolup atat. 10'dan deyt. Bayke, assalamu alaikum. Kançadan? Bu koçkar bu? Bağısını ayt koyuңuz. Ya soluk bu. Kança surap atasız? 30. Ha, rahmat. Ya. Ne koydu o? Çok koydu tartağız da bazarda. Sizi tartmayız. Koydu tartağız dostlar. Alыс жақтан түшіп қалсаңыздар мүмкін мұндай. Assalamu alaikum. Қаншадан сұрап атасыз? 40'tan бұлар қойлар бұл. Қанша тіштер ұшылар байке? 2 тіш 4. Қызыр бұл же боғыз бұл? Қысырлар екен. 40'tan сұрап аттым. Telefon aytasız mı? 0500 78 0004 he? Aysa rayonda olası? Petrovka ayında. Petrovka'da olat eken.
Minaki. Qo'chqor qo'ysa bo'ladi ekan-da o'zi, ha? Qisir ekan. Assalomu alaykum. Mana do'stlar, shunday. Buni ikki qo'chqorni ko'raylik. Aka, 3 qo'chqor. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rayapsiz? 100 mingdan. Qanday liniyangiz bor buning? 80 diki. Yoshlarichi? Buna Qo'zi tish biroq. Tazza qo'chqorlar ekanda bular. Bunaqa tish Bo'ldi. Don qobar degan. Tish buzilak, a? Bo'ldi, aka, mana tish buzilak ekan. Buldag'i. Mana ko'rib olingizlar, tuganlar, ha? Bo'ldi. Qo'zi tishmaydi. Bu qancha? Bo'yli ekan bu. Bo'yin tartmadim. Yo'q, bo'yli ekan endi. Bo'yin tartmadim. Qo'zi ham 1 yashar bo'lib o'tadi-da bu. Bahasichi shuning. Bular 80 ming, bu 100 mingdan. Bular 100 mingdan, bu 80 ming deydi. Bir qulog'ini 40 qo'yibdi, ha? En sal qo'ygan ekanda. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga qo'chqorlar bo'yicha? 500 60 73 biren ekan, ha? Mana Baykemniki ekan, biren. Qaysi rayonda bo'lasiz? Belovetskiyda bo'lasiz ekan, tug'anlar, mana. Qo'chqor. Yaxshi. Tug'anlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz Bayke? Qanchadan bularimiz qo'zlari bu? Baholarni aytыңыз. 25'ten tura. 25 dan surotasiz. Qo'zlar bu bular, urg'achimi? Qo'y. Ha, qo'y, 4 tush qo'y, qisirmi? Yo'q, qo'zilari. Qo'zlari? Ha, yaxshi. Mana shunda qaysi? Hozir baram Bayke. O'sha yerda turib turingiz. Mana qo'y uzun qo'yni ko'raylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bu egiz qo'zisi menanmi? Egiz qo'zi. Oh, mana shu. Qo'zlari mana. Ha, 6 tish qo'y. Kashtanmi bular, ha? Kashtan. Qancha so'rayapsiz? 30'ga berivering. 30 ga berivering deyapsiz. 6 tish qo'y. Baza Esa 1000 so'm benzin quyib beraman, bilasizmi? Dag'i barmi sotilib turgan? Bor uyda, bor. Nomeringizni aytib qo'yingiz, uyda bor deydi. 500 menen 70 73 11 nomerlarına baylansanızlar egiz qo'zlari meni. Ha, Baykemda Arasandardagi bor, momdaylar bor, ha? Bor. Unda emas, zo'rlari bor. Andan zo'rlari bor. Bo'ldi, chalaverasizlar, tug'anlar. Ma'qul. Qaysi? Mana bu. Ha, mo'g'u. Ushula? Ha, mana ki. Meni tartib qarab turadi-ku bu qo'chqor. Bu bo'yicha ma'lumot bering. Tishi qanday? Bu Shirokiydan bolasi. Shirokiydan bolasi u. 2 yosh hozir. Aha. 2 yosh, e? Mana 2 yosh deydi. Shirokiydan bolasi ekan. Qo'chqor izlaganlarga bo'yi. Tak, bo'yi 98, quloqchi. Qulog'i 19. Mana qulog'i. 19 plus qisqasi. Mana garbanos. Ko'ringizlar, quyruqlarini ko'ringizlar, razrestlarini ko'ringizlar mana. Tug'anlar mana. Turishini ko'ringizlar. Ba'zini ayting deyman. Eng boshqisi ba'zi-ku. Rasa qarasa 120 so'rayapman. 120 so'rayapsiz. Ha, mana ki. Baykem 120 ming so'rayapti. Qo'chqor izlaganlar bo'lsa, emesi bormi bularning? Film kart anday bundaylari bor, dokumentlari yo'qmi? Dokumentlar bu yoshda qo'shilaylik. Ha, qo'yga qo'shilaylik. Nomeri qo'shiladi. Bu yil. O'sha biroz bag'ib turib qo'shsa bo'ladi ekanda. Nomeringizni aytingiz, telefon. 503 17 17 19 19 66. 66 degan nomerlarga chalsangizlar Baykem. Qanchaga berasiz bunday? Yaqin bozorda qancha berdi? 100 kilo berdi. To'g'riq 100 ga beram deydi Baykem. Qaysi adresda bo'lasiz? Alsa 100 ga beriladi. Qaravoltada. Bo'ldi Baykem, rahmat. Mana Baykem tartib qo'ymaynikin dedilar, tartib qo'ydik. Qaravoltada bo'ladi ekan. Buni o'nda qo'chqor o'xshaydi. Qandaysiz Bayke? Qancha bahasi? Qo'chqordan. 200 qanday liniya bor? Landras. Mana 200. Qo'chqor sezon yaqinday boshlagan qo'ya Bayke. Manaki. Qancha bozor berdi-mi bunday? Qanchaga teng? Yaxshilab beryapti. Qisqasi. Telefon aytasizmi? Bo'ldi, aytilmaydi ekan. Bahasi 200 tek. Qo'ylar. Hozir. Kimniki? Assalomu alaykum. Qandaysiz Bayke? Bular qo'ylar bu. Qanchadan so'rayapsiz shularni? 30 dan so'rayapti. Semizlarmi? Tushib berasiz. Ha, aytgan va'da hech kim sotgan emas-ku. 30 dan so'rayapti, tushib beradi ekan. Semiz ekan ular. Bunday maldiqa bormi? Arashan-parashan qo'ylar? Qana? No'u? Pul qo'chqori bu. Qancha bas? Maldiqa da Bittila, so'yishqa emas, ha? Mana xizajada qo'chqor o'xshaydi. Qo'chqorimiz qancha? 25 dan so'rayapti.
Baykem. Telefon aytasızbı? Yo'q, ha? Ma, ba'zadan ele satam deydi. Ko'p bir tuganda so'rab o'tadi da telefon nomerini olib berchi debchi. Kela olmaganlar bar da. Anan çalıp жақсы alışadi. Assalomu alaykum. Baykes, qanchadan? 100. Ya ma'lumot berib qo'yingchi, qancha yosh, qanday liniya? Buni o'yinchi. 3 yaş. 3 yaş. Liniyasi qanday? Cho'ngqina biroq ya. Ya, 1.4 boyu. boyu 1.4 ekan mana. Siz telefon aytasızmı? Ana nomeringizni aytыңыз qiziqqanlarga. 555 242. Noda var ha? Naki, ko'k. Al ekan, ichi oq. Mana. Shunday bo'lgan qo'chqorlar ekan to'g'anda. Eğer de kimde kim kızığı alam degenler bolsa mana çal. Qaysi? Şunu Moğu. Bu 10 aylık eken. Tugandar mana. Tiş buzele eken de. Tiş buzele eken. Qanchadan beresin da bağlarını жақын aytпайсызбы? Baykim alam degenler bolsa. Bu qancha? 40 40'a beresiz be. Bunu 40 eken köktü. Tiri 80 he? Bunu 80 minge beret eken. Mına. İnternetlerde de juret buların bağları öte kımbat. Çalıp alsanızlar bolar. Mana shunday bo'lgan qo'chqor tug'anlar. Yaxshi. Mana Baykem qayerga ketib qoldi? Meniki tartib qo'ydi dedilar. Bosib ketdi o'xshaydi. Qo'chqorlar qancha? Qo'zu, urg'ochi va qo'chqor. Qanchadan? 25 dan. Yaxshi, 25 dan. Qo'rlarning ichini tartib ko'rgazaylikchi tug'anlar. Qo'y bozori. Bunday. Hozir men teyden bir Nemeni görüp kaldım az aşağı koyuyoruz. Assalamu alaykum Baykes. Kimniki bu? Yakta. Bu yakta. Qanchadan ekan bu? Tiyaqqa ketib qoldi bu. Mana tug'andar. Qancha baş bu yerda? 38 baş. 38 baş. Jalan qo'chqor bu. Bari qo'chqor, qo'zi qo'chqorlar. 2-3 2 tiş. 2 tiş qolganlari qo'zi qo'chqorlar, ha? Maşallah. Mana ki. Qo'chqor uruqtiqa bar içinde? Toltura. Na razilesteri menen uruqtiqa bar ekan içinde. Qanday qilib ko'rgazishlar bilmayman bu bayağı. Köpçülük ekan da bu yerda mana. Bir chekeden ko'ringizlar. Qolgan ma'lumotni esni chalasizlar. Tırs zona qılasizlar. Alam degen bir tuğanlar bolsa çalıp alsаңыздар bo'ladi. Bazını aytыңыз жақын qilib. Bazı 30'dan sıra otaz. Kaçırbay. 30 mingden sıra otaz. Kemi var. Bunda qılaylı bir Kattalıçuğuz komentar jaza ketiniz. 10 qo'chqor aladi ekan. Uşuların içinden жақсыларын alsa 10'du. Qanchadan qilib beresiz? Bir 25'ten bolo? Olbay qalaby. 35'ten? 10'ga 35 mi? Kuruk 30'dan. Ha, mana. Kuruk 30'dan ekan. 10'da alam dese 35'ten ekan. Nomeringizni aytыңыз hem. 72 menen 0772 99 01. Qaysi rayonda olasiz? Soquluqda, Dachada ekan. Soquluqdan özünde. Bo'ldi, rahmat. Mana. Eğer de kimde kim kızığı alam dese nomerlerini alıp verdik. Bağlarını ayttık. Uqtыңыздар. Anda gettik. Biz kiletkalardagı көргөзүп koyul dep. Bugün uzundurak tartaylıçı şu koy bazardı. Bular kaçadan eken? Sizlik emes. Boldu. Hazır toqtulardan göreylikçi. Toqtulardan var mı eken? Mal koy kılganlar. Bu yerde kozulu koylar. Ha, moğlar mı? Ha, ma jündüler, jün alınmaganlar kozulular eken. Kozular biroq жақсы eken. Mına çoğun balık kalıptır. Nomerini alıp vereylikçi Baykes'ten. O qo'chqor 5 yap qilib atadi. Qo'chqor 5 yap buna. Kozulu koydu qanchadan beresiz? 32'den. Egis mi? Qaysini? Bro, egis tişleriçi. Eki tişler eken, egis 32'den beretken. Kozlar çoğun bo'lib qoldi. Qo'chqorchi 100 tek. Mına qo'chqor. Uşu qo'chqorning kozlari bu. Ha, bu başqa 100 tek. Telefon aytasızmı qiziqqanlarga? Sen bunday qilchi. Qanday qilayin? Qo'shib tortchi. Qaysini? Porterni üstüne yur. Жүріңіз. Hazır dağı бар ekan tuğanlar porterde. Sizler için, hazır sizler için mına xizmatni qilib beramiz qo'y. Qarasаңыздар mına qulaqni. Mına like'tan tırs urib turыңыздар. 4 tişler bardığı. Maşallah. Ekönün balası var, ekönün. Ekönün balası yok. 4'ünki yo'q, 2'niki bor. Ha, mana ki. 6 tiş. Bağısıçı.
Bazı 70 mingden. 70 mingden. Linyalar var bularning. Büt linyalı. Büt linyası var ekan. 70 mingden. Üstüne tarttım. Hozir 70 mingdan surib atat bayka mana. Quruq. Ko'rib olingizlar, tug'anlar, mana. Qish qish qish. Qo'ylarni izlagan bir tug'anlar bo'lsa, baylanishlaringizlar. Nomeringizni aytingiz. 704 704 38 38 26 26 degan nomerlarga baylansangizlar bo'ladi. Aksidan Ha, mana aka, atida bo'ladi ekan baykemdan. Chalaverasizlar. İşler bo'lyapti. Bu to'xtular qo'zi buzalak, tish buzalakda bular, ha? Birek o bizde. Bir eka o'yla buzdi. Mana qo'zlar ekan. Urg'ochi bardig'i. Qancha bosh? 12 bosh mana tug'anlar. Baholar qanchadan? Kuruka 35'ten sıra oldu. Quruq 35 dan surib otasiz. Dün alamda 35 dan ekan-da. Tushib berasiz, ha? Nomeringizni aytingiz anda. 0700 0700 470. 400 Şu nomerlarga baylansangizlar, qaysi rayonda olasiz? Soquluqning o'zida ekan. Chalaverasizlar tug'anlar. Mana ko'rgazib berdik. Bu qo'ydi, qaranglar. Aka, assalomu alaykum. Qo'y bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshilik tug'an. Yaxshi, o'zingiz. Bo'lyapti. Qana tartib otam, ija. Qana bu qo'y bu. Bu 4 tish. 4 tish qo'y bu. Qo'chqordoylar qo'y. Qo'chqordoylar. Mana tug'anlar. Qo'zingiz bormi? Kartasi bilan. Film kartasi bilan. 50 ta olib o'tgan. Aha. Boyu 90. Aha. Bir qo'z bergan. Bir qo'zi bergan. Hozirgi uchurda qo'zili bu? Qo'zi yo'q. Qo'zi Hozir yo'q. qo'chqorga tayyor. Tayyor. Maşallah. Ba'zichi Ba'zi 4000 dollar. 4000 dollar. 3100 bergan. 3100 dollarga berilmagan. Berilgan emas. Mana shunday berilgan. ha, Qo'zini ko'rsat. Kiyimdagim qo'shsa beradi. Bashin qulog'ini tortib qo'y. Mana gigantning bolasi, qo'zisi. Qo'zi. Mana shokoladku shokolad chirkin. Enezmi o'g'il? Enesi bu. Bu erkekmi urg'ochi? Erkek. 70 ming bo'lsa beramiz shuni qo'y. Ene olani. 70 ming bo'lsa beradi ekan. 6 tish qo'y. Birinchi tug'uch qo'y. Ha, birinchi tug'uch. Bashin ko'tarib qo'ygin. Mana qo'zisi. Bu qo'zisi. Qo'zini ko'rsat. Buni 60 qo'yamiz. Buni 60 ga beradi ekan. Mana qo'zi. Qo'zisi moshni ekan biroq, quyruqlarini ko'ringizlarmi? Ha, mana aka. Qutungizlarda. Nomerni aytingiz hemen. Mo Qo'chqorda sotdik. Qaysi? Mana quloq 21 plus 50 ta. To'xtab turamiz. Quloq 21 plus 50 ta deydi. 45 ming so'rayotamiz, keyin bo'ladi. Kemi bo'ladi. 45 ming so'rayapti. Qo'zi Qo'chqor. Qo'zi Qo'chqor mana. Razres tosh bari joyinda. Bari joyinda deydi, qo'y ekan. Mana ko'rgaz qo'ychi mana quyruqdan. O. Nomerni aytingiz hemen. 502 0502 menen 88 88 84 84 O'shu nomerlarga baylansangizlar bo'ladi tug'anlar. Mana tug'anlar, ushul qo'ylarning esinin kanali bor ekan. Universal KG. Universal KG degan kanal. Shunday qo'ylarni alam deganlar bo'lsa, o'sha kanalga girib, qattalib, ko'rib tursangizlar, shunday qo'ylarni kirgizib turadi ekan bunday kundari. Balkim yaxshi qo'ylar, qo'chqorlar chiqib qoladigan bo'lsa, alsangizlar bo'ladi o'sha kanaldan ko'rib. Mana yaqinda qo'chqor sezon boshlanadi do'stlar, o'zingizlar bilasizlar. O'sha kanalga qattalingizlar. Universal KG. Mana KG Bishkek ekan. Bishkekdan ko'rgazib berib turadi ekan tug'anlar. Mana shunday bo'ldi. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Charbag'ingizlarga baraka bersin. Sizlar bilan Don Xabar kanali